Razumljiva je takva ljubav i osjećanje duga prema Njegošu i njegovom djelu, kaže Milutin Popović, učitelj u penziji, i dodaje. Ovu kapelu te vidimo, podigao je Aleksandar Karađorđević 925. godine. Nije podignuta na istim temeljima na koji je Njegoš svoju kapelu podigao bio za života svoga. Niti ima karakter one kapele koji je imala kapela koju je Njegoš podigao. Grob Njegošev nalazi se van ove kapele i ploča originalna koja mu je bila na grobu. Gromovi su razvalili, a ne ljudska ruka. Za vrijeme ratova Crnogoraca protiv Švaba i protiv Turaka, jer su izdali bili gromobrani i razdrmali kapelu Njegoševu i ispalo je bilo nekoliko kamenova iz tih zidova. A kad je ova počela da se gradi, svo kamenje iz Njegoševe kapele, radnici i vojska jugoslovenska bačili su niskoprivinu stranu. Ja ne bih imao što drugo reći. Sem ovo, da je ona bila visočija od ove, grublja od ove, ali Crnogorcima mnogo milija od ove.